Koje su crvene zastave ako imaš išijas? Moraš pripaziti da li možeš slabije kontrolirati urin ili stolicu, da li nakon hodanja od 50 metara osjećaš još veće trnce, da li se pojačava osjećaj da te peče, da te žari. Dakle, to su crvene zastavice na koje moraš pripaziti ako imaš išijas. Dakle, nije za opustit se ako te samo malo peče, žari, a opet svaki drugi dan se nešto tu pojačava od simptoma, ipak moraš onda sumnjati da je nešto ozbiljno. Isto tako, pripazi, da li ti možda počinje padati stopalo, da ga ne možeš onako povući prema sebi, da li u hodu primjećuješ da zapinješ, da ti papuča drugačije stoji oko stopala ili imaš osjećaj da ni ne osjetiš kako treba tu papuču, odnosno obuću koju nosiš. To je vrlo bitno napomenuti. Nemoj se igrati s tim, tu ti je moj savjet svakako da potražiš nekakvu stručniju pomoć, da se ipak pregleda nešto i sa radiološke i neurološke strane. Isto tako moramo primjećivati da li smo izgubili i nekakvu seksualnu funkciju. Ako je došlo i do toga, tek onda možemo smatrati da imamo ozbiljne indikacije da je možda takvo stanje i za operaciju. Ipak ne želimo pretjerivati sa tim osjećajem nekakve negative ili da se plašimo, ipak ćemo otići kod stručne osobe koja onda može procijeniti da li zaista trebamo nekakav pregled, da li zaista trebamo operaciju, da li zaista trebamo ipak uhvatiti se za glavu i reći šta sam to napravio, možda sam trebao drugačije nekakve navike imati prije, zato na vrijeme pripazite na svoje navike, nemojte se ništa bojati, samo 1 do 2% slučajeve zaista za operaciju. Prvo polako probaj ove sve savjete što smo prije spominjali, dakle kreći se, probaj malo nekakve vježbe, a tek onda se zaista zabrini, ali nikako ignorirati ove crvene zastave ako ih imaš i ako se pronalaziš u tome. Ako želiš još saznati ovakvih informacija, te kako si pomoći ako imaš probleme poput išijasa ili te bole leđa, komentiraj išijas i svakako ćemo ti poslati besplatan vodič.